Fremia, Namakajan send me your baby, and I send no a clever fee. I send a clever fee, you know. Me one man, and I do be an adjo. Getting to bed living, and a frame is a mamma, a yaripa. Tea, memra. And I'm 2 car, I'm far dropping. Me 2 car, I'm so afraid taxi. Say, on D kind. Me chair no baby crow, and no D kind or D kind. And I'm some me car twice. See, yeah, na omo farm, and I didn't talk taxi, and I'm the KDH straight to a ferry hospital. See, you didn't do one. No, Mrs. Senka. Na Saturday, none 7 months. And see, now I say, this is more Mercrana, like all way. And I'm so okay. And see, yeah, no. And I want instantly, me to tone no 3 million. And yeah, I know me some bedging out for them. Now Friday, Saturday, Sunday, no more friend, me say, Omo here moja, Omo pe moja de amano. Na I so mutu moja, and I'm moja say. No say 300 Ghana, and I'm pushing star, and I'm pushing scammer on this system. Say onji. Now I'm found tonu. Na ebi can say me be the fine. To that whole 1 week and some days. And I buy some be no. See, I'm no. I know afraid me sister. And I'm push sister. And my sister say on for man. And I the man. Oh ye na me and I'm oh ye na me misika and I'm me ID. Men am the misika a queen free hospital ho. I didn't buy fee. Ni 3 days for paper. I say I did chain and a frame me say the move piska and I'm sending 100 cedis. I did 2 days. No matter frame ska na ma send it. I say na I say 3 days beyond na me send 100 cedis. And I'm say Debbie say me and say dia emboa me. I say me no week into week me send 1.5 100 cedis 1.5 100 cedis to me nim de my last week nkwana men kan say me send iniska and this week na me nim de my afini ma me ya de maba say mention no na Nsem bebre me nim de my okay and see what we Ebra mami ya efe fro na ye frɛ wo no anye bia ne sister bi eka asɛm bi e de kyerɛ wo efa ne nyinsa ne ho ana ye koye lab test no aye ye ba fie no na nwumre no me da hono ma na ne sister frɛ me ne sister mo de hene de me nim ni din de okọ kata wo se wa sister mo de na ko Saudi no about charity sister charity ono na frɛ me anwumre around bed 10 na obiza am se me we na pese mi ko fi ana wase asede me mo be se o mo de akra ne tu kwan enti ebe ya me nyena yense nyinsen no ana me say hey we die me mean to me because me young and akra no so o 6 months enti 6 months mean to me engotie ska say onya abortion ne say ochina bi asem bi ba na abaye me so asema na me say me makodem for life and I said and I'm catching send your only sister na me ho na o ma nkonkoye na omunyim mfrim and I'm catching say o ma ne ngo enti sister charity catch us monko ya abortion me pacha okay aya Akoma 87.9 FM me pacha ubetumi ahwe bi ewo Rabi 1 TV anase Osei Chrome TV awia na ebi ana Rabi 1 no Osei Chrome no unya nche ya no abomodin apɛ obi na waseche ede amount ewo multi TV no eso enu nti ebi ase wo enkran ene nkronkro ahodo na aka ne so a me pacha na uhwe bi ewo onua wo betumi ahwe Rabi 1 TV na Osei Chrome TV ma yen seche ma wo benya bi ahwe o sebe ya wo miss program no ewo kwan bia eso na yene
Linda eye maame ya ena edi nkomo ena Bernard osai bonsu ena ekasa na Bernard wo kasa no wo kasa ebra wo mo fra wo se maame ya anyem no na osese a 6 months na mo ka ye no na enuru breban ana bosumi be mu afi be mu na ne maame ya da ye na breban so ene ye beka kire wo se onyim 6 months na osese a eboro ana enu bacho mene de die ne de endu that 6 months na bosumi be mu mene ne da October oh twaso mene ne da October mu ho eno mu frɛ me December sa wonyem onyem 6 months so me ko check so na yampa onyem 6 months na se woni ne da October no na da woni ne da ye na de nyinsa ne ba ya enka December no nka nyinsa ne ba ya boso me san me nka kire wo wo asese nka ba ya boso me san say woni ne da October na ya de nyinsa no ebeto wanim December enti wo sese a October to December nka ba san 2 months and 3 months 3 months oba ne bra pa ho da koro ne boso me enti nka ya 3 months ana wo pa kire ena ya de nyinsa ne bra wo ne ye 6 months me pa cho wo ne wo mo twen sa da bi menene da October ena mo frame December so wonyem enti nya possible say ebe ye 6 months e was ye 3 months wo ne wan ena twen na wan na wo bo na mane ye menene twen kakra wo ne mene maame ya sister ne kunu no achen frame na me drive ana me catch so ma me do fie to me do fie no ana me na ana me say man enipa na bomidin a enya me a o say onya abotere oh me na wo ka say na owo bi nche na the phone na manipa no say me ne commander ho ni a whole lot o ne obomihenya o de me ma police ni bi na da bia na police ni so frame me now frame me but me ma store ne number ne sister Charity ne sister se ka ne ho ono amaame ya ankasa o confront ne ka ebisa ne se hinifa en wode nyinsa ni free be share wo apart from say wo ne sister kru ne huru so pacho David me bisa no because maame ya no na ne dae me bisa no ono na se bia wo bibi ka kire no ono na be ka kire say no October na me no wo dae enti wo tumi fa 6 months nyinsa e mehye me pacho even day na ya call for hospital honom no e ka me ni mienu o ka ni me bisa no several times still now say me enti ade ma me yam say me ye say o mo say o ya under age enti se ko police station na me ho be kire me ade ebo me ho no wone ne da we me sani mfie na ze wo hwe maame ye yi a wo si ho yi afo ni hwe maame ya wo hwe maame ya woti ho yi a ka be ma ni mfie sense habre no a na o take ya rise ya na ne kwada no ka be ma ni mfie sense bacho means me unpredict mani mfie wo di hwe maame ya na mani mfie enti wo hwe maame ya na bra woni ne kwada na osusu se bia wo benja be 20-25 years akosi 30 ana good enti nka wo ma ni fi anka be ma ni fi sen at that time kra na bonsu yanko me apre men kan say 18 years ana 17 to 18 emu ba ko 17 to 18 okay enti 17 wo sen wo sen ka ubisa no se 17 years kra sen ka onure bra wo so ne da but mami ya ti ho die menyi ni sen ka be ma ni fie 17 to 18 years because wanyem awo a wo se wanya aduane ni a watete mpo ani so oti ase enti menyi ni sen ka be ma mami ya 18 and as 17 years me I know perfectly well say na woni ni age kakra bacho David na onso anya fie sen bacho no 24 years oh 24 years okay na 24 years pa na wo hwe sukono man esukono me tisa baba wei pa nti wo se bonsu ka kire me
tama woni mame ye kwode na woni ge Bernard menu na di komo me kasa bredo na ni ge obua ba hundua me pa cho mo ma ni suo ma me ababa wa ne snap no de koi oh mo pebe ma me na wa ge na ni ge le bi kan no crash me sa wuti yi odro bani e metra front to see de wudi twi ne sere ho wo se na woni ge na wa ge le pa wo se prado do se na ne dai Mommy bacho one. Sister, kind of don't tell me. And ya 4 times. One can no cry. Breaway, yan to was in a church. Ma, sa that time now, or casse me this October no, and on me dying no bois. October no near 12 fear on me, 2 fear on mo August. And you're 2 fear on money a bet now, a boaqua, boasso on money a buy any a bet now. Mimenya me first day no me catch learn ye gina kwan na no ho no na me born amane na okacha me say that time no na ye Thursday na me born amane na okacha me say ene wo kwa adwuma ba na wo kwa adwuma ba wo ba na wa behye ya hu de ebeye na me kacha o say yo sa Friday no wa mafie Friday no wo bisa na obeka Friday no wa mafie ntini Saturday anwumre ebo be 3 ekobo 4 ene ye 2 fie ho no nti obae no wa metu ye e wo fie ho no mo edu be say 2 weeks no na ofele me sister kunu no na okacha ne say ma gift me pacho me bae no ma bete say matu afiri fie ho na me nso afi na me nso me pake me ho a na matu afiri baby a mete no na me sister say oh ayo ene na okacha ne say wo beba besela ye e wo baby a ye te no na me sister say yo wate nti wo ye na okacha me sister say me wo ho no mo a me sister mfa phone mfa ma me na wona me nkasa na me je phone na obisa me say sisi alive ben den na ekọ na me ka cha wo say me hwe wo na me ka asa nti me ka asa na me sister eba na me ka so wo de ye ntwa so ti me ye twa asam no so ma peke ne number no nti me twa so ma mfa asam no ma mfa ne serious yi na me de me twa so nti me twa so no na nko wo say me sa continue na me frɛ no ma anye na me tu ma adwunu mu na me dae na ene se ekọ wie meme mumu bone ekọ wie wo bone se sa bre no a one wo sister edi nkomo no ka se wo ho a wo sister fa phone ne ma wo no na wo bona mane se wonyem na ma bona mane ba na wo sister se monya wo se wonyem na me sister munnim se menyem sa bre no wanyem aboso me sen me pa cho na menya 4 months okay ena osi ono ne wo da October okay but also October no so no mo tu fie ho no mo okay enti one wo da aboso me be mu me pa cho one me dae no na eye ono da na aboso me be mu me pa cho na eye April mu eno wo ma me aboso me ono da yo me woni nyina wo metiri mami da bia no ne ye time a me de fa ye funu no a na eye July no July wa mami July enra Mama July and by mistake na me no from me na me kwaka July June by nay July and grandma ba mu ka mu graduate ka se che mo mpani for no okay enti se say nye June na enra wo ka kire me ne biem ya refre me pa chan na ma wo ka July June enti woni ne da bosu me be mu me pa chan me ne da April mu woni ne da April and me pa chan mo tro de Emma me woni da April okay April and I will catch and say one yem bosumi be mu me catch and say menyem July mu na me catch le no April May June July April May June July and I catch and say one yem me pa chan enti bra wo catch and say one yem no wanya bosumi sen me pa chan na afina menya 1 month me be slapo woni ne da April me pa chan na wo frɛ ne busumi be mu ka kye ne sɛ wonyam me pa chan me frɛ no October ko November mu na me frɛ no November to December na me frɛ no born amane ose mama bacho me metime ba mu akra me ba to bo ase fa point ne go na me nwie me de wo se
me say ba wo so bie mo wo se wo ne da bosumi be mo me pa cho me se me ne da April mu ena obo na mane bosumi April no wo hunu se wonyem ena wo frɛ ne bo na mane mebo a na ye so ansa na wo betwa hwe tema wo twa hwe ye no a wo sisters mu be hunu se wonyem no de na wo wunu se wonyem da bad bona na wo mo wo sisters mama de good enti se woni ne da April mu di a ene na bosumi be mu na wo hunu se wo bra epa ho ya wo frɛ no ka kire ne se bonsu menyem sasa me bra pa ho me pa cho me ka kire no July nim wo ka kire no July me pa chan me ka kire no July nim no ne August mu na ye di 2 ye no nti ni October me ka kire no mama me ka kire no wan fi me nti ni October to yimu no ana ye ka kire ye sa de pem no that time no menya 6 months na winim when in da April me pa chan na April no when in da wie ye no wo free ho ba no wanya wo menses meboa me pa chan good eya eto de bia o menses no etumi pa ho a emma enye bra wonne Bernard enhia ye no na wo ho dadaada no eto de bia wo menses ti me pa ho bia be 3 months e mai won fa ho be 4 months e mai won fa ho esida me pa sure that be good enti woni ne da April no a May wenya wo menses we hunu se wonya April May June wenya wo menses how we hunu hwe Tobo July bosome 9 afi na be frɛ na ka chen se wonyem adentia mami me pa cho na nya sa April na me ne kodae no me menses ne baaye na me sa ne kodaa biem nti nunu July numu na ma me defy yefunu no na me ka kire no ho na man taking action bia nti ni December no ana me frɛ no na me ka kire no that time no me nya 6 months wo so wo frɛ no October October to December wo so wo frɛ no October na November December ni nyina mama ni ye frɛ no me pa cho etiefo mu tie no mo adawro ma mu tie ni yie ma me de me aha wo ba me in favor. Let me tell you people something. Me in favor. Abrantia was Bernard or say ya what hey. Some man can't was saying when you machine 100% na me boa. No when you machine pa. Because who you drop any. Which way who nya time sabe. And I will catch them say sabre no one ni Linda Eda no ni girl obwa 100% make a so poa oh enti ema yo ne nam ho wo mu a panifo mamia ene nam ho we nya bi amfa adifo denti obi ba oko school me ba wo so bi Bernard me ma memra abayu ayi we hu so oko school about me ho ye na woni muso ogina say na me ni so form 2 na me so form 2 about me na one why net here na one ni sister okay ni so ma me no papa we according to ni sister no I say o ma me no papa o good o ma me no papa o about me oni what ne sister ni kunu nche me pa chu se wo hwe ne sister eni ni kunu tse bia na wonu mutimu a wo mu nua yi ti wo mu nchen ya net sen o mo tse bia o ma setenam o ma brabom se na net ye I mean mentimi kanu bebre sa but de me nim no mama sometimes maybe I me afraid my ba no na bia ote onom din maybe it's another day so bia come de me ana bia na me adu much now because we bia okwa go to bibi me so me bia me free man crap even if you are na meeting na me nua no nyina di agro nti me ya bia me ya me say me so bia 20
me say bi agi bi a say nti na say bi a na me peno kwan bone so bi so nti ya den ne ko wie kwan bone yi so ya den ne ko wie kwan bone yi so Bernard mami ne wo na edi nkomo minim say selflessly na wo pesa wo bo ado yeah nke ye good idea pa enti kire yen di enti ne ko wie sa kwan bone ne so mami afacho debi me ba fie oh me ba ono mami so fie on na boy be breti o ena me ra one of my friend back room and I'm in the dinkomo. See, na as a mete pampan na hu say ono ma me ya. Nti me de me bi say bia oba normal nkomo na bia e ba be di nti me de. Yanko Mama honom na me na me ne kan say on the yanko ade na nya se wi obema yanko and I'm ne die mama kan. Okay, nti wo se ne pe wo ho na ne die. Nti ono so ti ase ma mama ba try. Oje mu ma wo ne wa mpre kura. Ni bisa wo. Mama ba try dey. Oh, okay. Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma Nsem anye bia no mame bisa wo se ebia emwa wo de boa no on se ebi ye masu like oboa oba bia ya no feel se eni abrante da bro peme enti na oboa me no na adwena akosi so sa obewura adabo ho no wo ye action bi ya wotumi sa baba we kra wa fall dia mame ena ma won so de wo so ana mami ba cho na enye me expectation ne say ebi anka bo anka me bo anu no ka me pe bibi back free ni ho enti na me bi sa oto hye wo so oh me pa cho dey wan to an hye wo so adan obewura adam ho no atade be na ne hye no wa hye alangadwa asa atade na hye no ne to ase gu ho ne no fontam gu ho like wa dress bi a wutumi se wuhunu a na wanu so nsuo ti wuju ho anye bibi sa na odi bewura dem wa na mama cho na ye free dress but na ye free dress na ye street dress na ye straight dress na sine na ase dey go esini kotodwe na esini kotodwe kura de oti wa na ntwe wai eto wai abasa wo mpagya bi ade oti ana otie kase ya na wadi si ho eno ana wadi kowura dem ho enti no me hunu se be na de na uhia no because say owura dem ho ayi wadan fo mpokura dan according to wo enye wo ankasa wo dan enti se wo mini no dada adie no obeba beye wo a ebetumi ama waye ne bibisa na pa cho me mean debi me mean is me ne be such bibisa omonti o me mean no debi enti na ye bonsam ne bewura mu sa abre no oh debi enya bonsam me ti me fansha bonsam me kan say me ne kan na ti ase ejuma ana wo de wo so sister mama nsambra wo so biem na me ma wo kwan ya ma wadwene kakra because said you will say keka wa no bobo so wo ho no in fact wo ho ye mahi papa who was JHS2 a school for a school them omusua de a school for en hye mema dem e ho ko sua de blackboard be na na si ho duster be na na wo ho maka ben na na kura no chalk ben na odi sua de odi kire wade no wose wo no da October wose ni October me say ba wo su bi wose no da boso me ben me ba cho me say April no ne me dai e na akwaka che nsa wonye boso me ben ba cho me ka chere ya ka chere no ewo
November eko December October to November mama October to November yetumi ka asem kire wo bi mane ye ebia me ka kire no 21st December me ka kire no bosomi ye November da woni ni di nkomo wa kam ye nsa na se me no sister wo ye yi a wo ye hurry up wo ye smart ya me hurry up sese won sem yi e ma tension bi en fa wo e ma wa kuma mo brim o ti ase ye wo ha de ma etimi bisa wo biem me say wo sister mo no de ye nim se utwa hwe ye no no mo hunu ye e no mo kobo amane ye but wo ankasa ya wo ne Bernard ekoda ye no bosumi be mu na hunu sa wonyem ya wo bo na amane ye me pa sure na November na wanya bosumi sen me pa sure no manya 6 months April, May, June, July, August, September, October, November, 8 months. Mami dabio asam na American me pesa me chile say October April na me ne kwada ye no minya me menses okay nti misade no kohia ye usa bosumi be mu me pa cho na May mu usa no kohia May me pa chan okay nti sa May no eno so sa me menses ne ba nti July no na me menses number nti July oni no kohia ye no me pa chan na o menses no ama bie mu me pa chan okay nti July, August, September, October, November. July, August, September, October, November. Now we're 5 months. Me pa chan. So I say July no oni ni share ya na menses yama. Until July ni 1 month. August, September, October, November and abo na mane. Mama December no mu ne ho no ye bona bane November. Mami na November at that time na ye call hospital no na aka emre be bia bi to say emre be say 3 days or say 5 days ama manya 6 months no na ye ka kire no nti sa ye kodu aferi hospital ho no na ye Monday no na mo de to so say 6 months pepepe e bi na so acho ho no me metima bam kaka Brem acho ye ko try no scan no na 6 months 2 weeks scan no kunu one so the beba na 6 months 2 weeks na 6 months 2 weeks okay enti said ye wusi kikan e bobo date na woni ba da ya wutabo date ba no mama me ne man na said ye bisa wo kan say woni ne da October na wutimi di month ya woni ne da yetu wutiri mu eye me nwanwa pa ada na nim sa asem bi bebe kire na me nim se bibi ba okay woni ne da no ye virgin e pa cho debi onye virgin e pa cho debi sister woni ne shia na ye virgin me pa cho debi hey no ye bi pen Linda cho na misa na why me bisa se no wanyini ana na wuti we wanyini ma be wa be kasa na busa se wanyini pa cho debi me se wona na shia na onye virgin me pa cho debi no afa boy me pa cho debi na me fa boy adan won fa boy won so onye virgin enti ya dan wa na adon se rewra won kwa han mu na ate o virginity ana me pa cho debi eni na de enti because wa won fa boy won so onye virgin kire mu enti ase kire mu me pa cho at that time me breaking no baby ani na me free baby ani na me buy beton me sister mo kumase ti me breaking no baby ani wa na breaki wo virgin me pa cho da woni hwan na breaki ye me pa cho me ne ba me bi ne breaking na ne me bisa so wa fa boy da wo se da bi hey my gracious father wo fa boy da wo so woni ba me bi na ho na no nya boy e kwa be so na be man fa so breaki wo virginity chire mi mu me pa cho na ya ne nyina na me ne eko school me pa cho na me jina class 5 na o jina sen class 5 class 5 class 1 2 3 4 5
ena bema no e break like seriously me pacho kwan be so kire me pacho na boy no so na aka kakra me na be wie from 3 na me ne kwehia ye na me ne madam bi na ti wo ba bi ani ho na me ne kwehia ye na o break me so aso no break you wo me pacho woni or say wo pe na wo ti ase na woni ni kwehia ye na o break you ana say eno na me pese mi hu no me pacho o say me pe at the age of saying me pacho at the age of saying na pacho na me 13 to 14 years oboa woni mo age na me age na wo 13 to 14 me pacho ena na wo class 5 me pacho ena wo JHS 2 ena wo mfie saying me pacho me 16 years class 5 class 6 mon check mama se befa ti me fa mane ye yia the class 5 na break you virginity ena wo free wo madam ho no eba wo sisters mo so boy ben me pese wo betwa mentro mama because mobile chrono ni ye investigation wo mkrom ho sister tina mani abreye no se wotwa mentro na me yi asem kro anade ya hwehwem ahunu adi na afi na abeyi ano a enfia wa ha evangelist abamema na twa wo bia wo firi ho ba wo sister mo ho no empra be na abefa e pacho na me abema bi na net ho abema ni minimini din me friend me bisa am ya bonidi a kire me abema no ne friend sense wa mo senye de minimu no a na che se de minimu no da nchen e na de wo kan so da nchen ti abema ben me pacho na yo ofori ofori me pacho ofori na ne twempena no me pacho hwan biem me pacho no hwan biem o say twamendro mami no nko na me maye hwan biem me pacho me se ofori nko a na wo say me modin kire wo picture me pacho Ishmael Odeme Ishmael Odeme me pacho be ya onwan wase me din foni bi be kire wo ha say ma yam wa hye wo sister don't dare me ofori na hwan biem me pacho me se ofori nko a okay wonu ofori twempran fie say me pacho man check it okay woni ni jaye no edis wonu ofori jaye ejaye ansa na one Bernard eba beda me pacho aboso me say and na say sister we rain fee wo kaida woni ne daye wo kaida woni Bernard daye wo kaida wo born amane wo kai bibia on kan che me say won kai da woni Bernard jaye ansa wo behia woni ofori jaye ansa wo behia Bernard and na da woni Bernard ofori daye ansa woni Bernard ebeda sister woni ofori ebreki ejaye bosumi be mu ansa na woni Bernard ebeda me pacho na ye match ni January February March ena woni ni jaye me pacho ne bosumi April ena woni Bernard bedaye me pacho ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem jumade no na wasugusu a wutie no ya ne Linda nkansa ena no wode na asem bai ye fra wo drobe ne Bernard say ye nya no ene ne ye nya no ene ye to asem no so enti woni ofori die ejaye March me pacho you know February March April ena abehia woni Bernard bedaye me pacho Bernard oh said ye we see check won nay wo pa kire say akoda na nyodi ana wait pacho bema menti won ka ye o mani abri o
on say the misi kasa bebre bi some questions no what da ote akoda ne nya wo dia mommy ba chan and mommy pempe was the penyo dia mommy I no kre nya me dia enti no oni na mantamo ho eni ade wo sa oni abrantie bi egoro ana mommy ba cho and the me no mintimi mo no antumbi da bi baby akwa agodro ne nyese wontumi fo ano ntumo okay me no na ofoyi na o ka no na me say ono no oni no edi agrobisa na me hu say oni ne di agrobisa but na me wo hu say oni wo fori ne di agrobisa before oni ne ba beda ana say after oni ne die mama na oni ne di agro no okay ansa na me ne beda no na oni ni di na oni ni di still na osa ni di sa agro ansa na woni no ba be hie mu no na wahu so onu ofori goro na oni ne gro enti na oni ne goro se ayonko goro ana na wo suspect se oni ni wo bibia like ne boyfriend no okay mommy ba cho onu kra ka che me da se ne boyfriend no wa bona mane da se boyfriend ofori mommy oboa bebe no ka che o I mean, like me no baby a minister ni fi no se me kwa na me huna me na me timi huna o ko fo ni fi o anajo nti baby a se me ba me papa wona me huna na ada na me hu na o se o ko fo ri o na me ada obi bi no fo ri ana na ze o sere nti na me busa na o se ane Lenda okay baby adru no sister enye mami me patrol oboa okay obo ampo obi bi no na one ne hwempena me patrol good na obi a wo hu no say bi a wone be ma bi ehye ho aso mo ne na mo sidan e na won so kofa ne guso tina mbisa say woni ne dawie yansa wo be hu so no ofori wo ho anase wo hu say wo no ofori wo ho asa wo ne da wo so wo hu ni enti ababa wa wonim se wo boy de esida na ado ho kote mama me ba cho na me intention sa say me na me ne be dawo na da bi papa mama kan se ma wiei mama ne limitri mo me ba cho me na be ro wo ze bu fa kote ko she ni twem da bi me pa cho da bi me na me be ro wo ze me pa cho nye wa na awro ye na nye intention ya wo kan de ne say it's like as we be na false word ni butu wo so anade wo butu ne so woni ne da ya no wo ho ama bena many abri o men time misa questions say answer maybe some questions say na many abri woni ne da wo ho ensane o metimi esini pese ane esane o se me ho ansane me Debbie, tell me more here. Mommy, me metimi esini pi se me ho ansane enwunim Debbie o ho sane bad enwunimu Debbie wutui mami bacha wutui mami bacha me pacho peja wani sho akese yanim na ka kire ne se ebra woni ne da no ho sane won wutui rade oya me dance ni se me ne mama ye bibi me ho ansane enwunim me tui fa so mama se me tui me se me tui wutui mama ye hu ni tia ene me dance ni rade nyakopon woni me dance ni o sa se me american Stia no dance ni. Me pa so what kind of registration number you say? What kind of registration number you say? Na ma fro. Mama card e say dey me say me me sheda mfa kan nya adwuma bi. E say me nyu sika bi. Na say ne we see bi a we beso mu nti eja. Ka unya ka bi na wo ka bo mama ne na me won ma busuafo Africa na. Mama e say me commercial car no kra say me jai. 4 times sing na wutri. Me ba cho mama o ka say 4 times oboa. What's it for? Me sister, what's it for? Nyesa na aka ye. 4. Mama. Me dena wo pon nim. Say me ni share 4 times mo be biada. Ba kope. Mama ba cho. Me pa cho ha de enokre na because de ekeka kwa ebe wie de ani.
Mama ba say e was say ye mo ka ne bi ne ye bobie ne ye DNA wa asem we hu ebeye na mom say me de me sika soso ne ye DNA na sa akra no ye ode a me di interest beka ho Mama ba chan me di interest beka ho and me make sure say mo betua entesa hado sister me patoje me so na no wo ban no wa no adan nyese we nya akoda because de medie wadi bi class 5 and adi ye mitu emani ni class 5 but who di jame class 5 and adi ye wo mu experience cheme living legend is so what you say enti sister jase wa dokoro wo ho amu wo ho no na ne mani abrepa empra dodo asan me say bisa obiem dia meka so wonya no mem waye pagya wani hwo akasie ne ka no kra kire me na so wutwa ntro nyankopon yensi na atwetwe pra dodo asan na woni ni hia efa ho say ye 4 na 1 enna ba ko pe etumi manyin sen ba 1 die hia se be ma ne ho besane agu mu na enne wo bibi no akohia die ben ekohia pe utumenyem enye na bebre na manyin sen oti ase Linda aha what that so baby awarefo bi atimi atena be say 20 years awo mai wonu so mo yes sex omoda bade enti na awo mai ti senka na dodo na manyin sen ya ka o ma wo bebre ba ko pe pra dodo sen no kremu enka de wo bi atutu ogu asomu emfa nkyere yen hwewonyame neka enokre bi e wo ho yen ya ye ready say ye beboa o akonu asenye na so so oti ase ensuro enfere emu obi a ma ohu ni ntwantre wieye wosi asomesi na ka kire me se menka obeka so oboa onka hwe nkyere o ni yayi wo ama mpradodo ase no no dai Mipacho, oneme da baako. Empradodo se no dae. Mipacho baako. Empradodo se no dae. Mipacho baako. Why na catch us say ono da mpre nai? Mipacho ayami. Adint na wakansa. Na sana me kan no njindi. Waka na hwan nyini. Asai no. Na ade na waka no wanyini. Some can on Jindy said, I am passo on Nemiada. No can or se baako, me can or se baako. Na mamma so me catch and say near 4. But who would ye win himself on the water dodo saying? Baako pe. But say, o can you know, or no castle or no one na cry and ask one water baako. One can. O say, Me pasha one can. One castle no water baako cry. One of your so no one na cry. O catch him so Nemiada ba one can baako. Say, I say, or buy me bisan or so no water baako. When chamin tro. Inti di enti na wanka se ye no kra so one me da baako na we insist se ono da nan because we try me trust ono na idea ene but waka chem so ono da baako inti di enti na we insist se chenchina che ono da nan di enti ya na nya bibia enti ene me gidi yes obi na ka kire wo se ka se ono da nan me pa cho da bi. Okay. Enti baako na wona wodaye no o menses bai ana ama Mipacho amba. baako no a ono wodaye no o menses bai ana ama Mipacho amba. good me pacho mo drop point no to mame e wo bosome be mu na o menses no ama ono da bosome be mu because say ye hunu se bosome ne ye baako pe ti bosome be mu no ono wodaye a menses no ama Mipacho July ni. enye April biem Mipacho. enye May biem Mipacho da. ono da July Mipacho. baako pe no na eye July, August, September, October, November. July, August, September, October, November, December, January, February, March. Ena wo bosome be mu. Mipacho me o March. Oh, March 6. Mipacho.
Enti atiefo so one ne da July and we 6 March 9 months 9 months okay July, August, September, October and me pacho won so che say when ne da October enye July October enye July ha asem no ayere pa atiefo ayere sabenta wa kuma 87.9 FM we ya kuma mu nsem dia ehinta mame wo ye den be pie e wo program ye so ye fa samu nsie ye no enya wadwene sadia tie bia na be pie woni ni nyinsan ye no sisters mu be hu ye no o kai so sister Charity e ka che ne se mu nkoyi nyinsan ni ntungu na opese odu tukwan me pacho me sister Charity o ka che o say ne se so wo hye na se enye ya omo munyi na mentua misuku no so anase mentu kwan no ana wo say ne ka say yo wate oni lady no kula ka che me se obema me aduro emi ye ko ene ye de call hospital ho no mo okay me pesa me ne sister Charity edin komo na me bisa ne say die din kan Bernard e kan say ne sister ne frɛ no die din kan Bernard wo se die din kan ne se me kaya o ka kire wo se maame ya enyem na boa no na mo hwehwɛ ne awonyem e ba cho initially esa no din kan ka kire esa no din kan ka kire omo ka kire wo se boa omo na omo hwehwɛ ne onyem no edi sen ansa no wo se bebisa wo se o se be ka kire wo se yesi wo se nyinsa ne ye wo dia enya sen 3-4 days. 3-4 days. Okay. Charity. Mama. That's the same. Eradi adumu. When you are to say ni? Your last born. My last born. Me passion. Ebra mu ne say mama ya nyem. We de to Bernard anim say munko yi nyinsen no entungu ana. Unyina so na ene sen. Mama me passion there bi. Media minimum say the time I who say mama ya na nyem no. Me sister kunu and a friend. Mrs. Tekunu a friend, until Mrs. Tekunu that don't know friend no. Me dear meti of phone ni say na we ni trika or say no. Or say ni trika. It's oye no say ma me njire baby ye na me dey me na won kasa. It's Mrs. Tekunu ni chi ana na oje so. On what is saying was say nyame ado me ho ye. It's Mrs. Tekunu di asem ne baba tu nanim say me yere ketwa na enyem no. O man anu so o kana na we no e so na no say minim de obeka nyina. Yes. O man na no so say Miss we no afina ye hu se wonyem no a wa ka asem ne di a kire ye no ye fa afo frɛ o say no ana nke ye bebe bo na mane say sei na mame ya aka kire ye nti ye be kire ni mu nti Mrs. Tekunu chi anu na na o say ho te so nyame adome ho ye na o say me pese me ni udi nkomo say minim ye oba be ka no dada me ya we o de oba be ka no nti nya me be fie na Mrs. Tekunu say nya abotre na me nkire wo mu kakra ansa nse wa be fie ana Mrs. Tekunu ka ye say mame ya nyam na wabodi se ye wa usimebe fie ampa odi o se yo oba no di lady bi ne bae mete ho me sister te ho eni ni kunu eni ye ma na kunya sisa ne mpena na lady ni de mi hu se true na ne mpena na odi ne bae eti oba on ni mi o mo te kunya kro so oba no se o chi ano a oje so a o se blast me ma ba sem na wo na me kan ye no enu ana ma ba no na mehwe ama mame ya wo wi a meto ni sukuru no so because mama ya ne defilement sa na ono ne be kan ofie ho nti o kan ya na me sister no so ne kan ya na chese o twa so na glory na me sister kunu no ansi ni tim obi e na no ana o say e defilement me sister kunu there bi ono we ni na e kan sa no nti obehwe we ni na bi na no kan say o de wo sister kunu no kan ye nti na ono so kan sa no me okay me sister kunu de me de na me ti obi yo de tu na ni say mama ya abo mama ne say wo ne na nyem na die na wusu ni mu fa ho ana ono ne be se eyonoa waje tum se eyonoa ono mama ya na nyem but eye se omutu free sai area ho no wa hu mama ya ni bi mu ha opim sa 6 months nti no waje atum eye December ni mu nti oji tum sa no ana mi sister kunu se ono se na je atum dia okọ ose family ho e di asem na akwa bo om se omo ba be ma no ne yere keto abanyam nti
o de betu de nim na de o ye fa ho bia no wonye ampa me sister kunu so de o se yo koye e ko free adansefo be mienu miense bi kan no ana mo de ko to o se ne fa da nim ya hwa se obere be kan ho asem wan kan ho asem abepem ene papa no wan kan ho asem bia wo frɛ na o se ahyase ne de o ka se o mo beba ho ye hwɛ ya o mama wo ne se anyenye bia no ebra ubehunu se wunua bayi enyem no obo osaya mane se opese wodi ne to kwan me pa cho debi enim sa wunua ya ka se wo mu sa me man kan che ne se bisa no enye na wo ka che me se wo se eda na ye yira eda na tobo me pa cho eda na ye ko me ma sam de me pe no kre tire me din kan bisa wunua no ansa me ma wawura mu no me pa cho me bisa wo se wo sister Charity kachira wo say me mpesuro ni hu bia wo program yi so me ba che wo sister Charity kachira say munko say nyinse no no de wutu kwan dia asem na akae me ba cho me kachira ne say me magiatu why na kachira wo so wo pese wo say nyinse no no de wubetu kwan me ba cho me sister baako no your friend say me sister Charity we na kachira na me wo sister baako so sister Charity na ti hey ha emma pressure mfaw emma pressure mfaw ma kachira wo emma pressure mfaw entro no edoso e wo asem ni mo ma me dodo but a bit me abasa ne wo ka nyina ya no kre na no vima na wo de kasa nyina ene wo hu be mai ayira because ashas no na wo de wa wo chi ni say wa ya de no matter what se wo bie mu de ma ne di sister ka say nyo no anka obi ngwahye wo obi kwahye obi nyin say sa ye de me pa cho ma menyim adwuma na menyim adwuma na munyina mo de no crazy mama mpache wonya ade ma me se wo bi ba wo ko school akra ketu ate se ho nwadwanwadwa ya wo ko school e ma akese de nam ho e ma wo mo pe mema ene nam ho no wo se wo mpa bia adefo denti sika kakra wo beyie e de ama wo no mu nti opa akoda oyi ketu ama no a na nani aso no akodi no akone ba bi se wo ti ase enti me mani nye ne ho en me soso ne so patne nyina ne say ye pe no kore se nye se program we so ye mpese ye de wo bi moja ba mo obi a kiebe ka so we kiebe ma na ye yan be na de kom but ye mpese ye di se nye ne di a ye mpese ye de wo bi moja ba ma no ye ni nye ho en ki de be yin yan ni kom na next time wo hunu say baba we bi na mo akura ketu obi na mo hunu obebu na se wa ba wo na mu 36 degrees kura no a no wo hunu de ehye mu nyina akura hunu obebu na ne no wakọ ba yem fo bi moja ma wo bi tin ye ni abre ho sa no wo fa de ade folder winya asema de folder no na be na de enya no because atam na ne take rise ye no na ko ho kwan so wo kọ ne girlfriend ne ho no okodie ene ya minshira so ati ase me say bra wonyin san ya ye hunu ye no wan na ka che o se koyigu na wodu betu kwan me ba cho na ye me sister wo kasi wanim me ba cho sister Charity adena would deny ye wunu ya okọ school enti e bia wo pese wo to ani school so enti ubetu ana ahokire wa abusuya nim ti ubetumi atake that decision because munko ampokra no mo ho kire mo na osen ko fa akora ba eno kra no be ma ne ntine ni hwe niye enti no sa bra ne de ubetumi atake decision bia enti sister Charity ye bisa wo se anya bia no wo kan se enka munko yi nyinsa ni ntumu na ade ne betu kwan ya na mama me ba cho ane nti ade na wo so wanka me kan data na mimi po de me susu se ye fun ye bia 2 months ana se 3 months nyinsen na no wo kan eti ye ko hospital na ko check ye o ka 6 months am say no 6 months de wa ye nipa ye den awie nti ni kan se ye ko because ye ko obetimi ahwere ne nkwa nti oni lady ni ko she mami ya ni lady ni ne ko she ho no mo ba ye o mo ka se ne nyinsen na enya 6 months na ye be ma na wo ka se mo ko yi ago no Bernard open so na wa open so be onu ni do si yankre na bibia eto ntwa oh sister ka no kre mama ni de nkwa de me ka no kre Bernard ne ka se yankre na bibia nya de e free ho
oni sa lady no omo ma ye ko hospital ho no okay omo de omo ka say yen kremfi na nka bibia to ntwa bisa no about time bay and of frame and you catch up with me queen na ye lab test na wi na se na me ba cho ni yenye me ba cho ni yenye why me ba cho ni yenye that time ni nya nko hospital won ko he se nyin no 6 months ni yenye me sister penin kwa no onya ne bae e so obema ma ama no ne se da bi tobo ebra mumu ne sa onyem no na wanya 6 months me ba cho ni 5 months man odi ko ni 6 so dabi dabi December ni mu December ni mu na wo 6 months no dabi me se bra mu no so wanyem nyina wodi sie mo ni de se otwa hwe ye ansa mu behunu so wanyem adanu a ye betina ha sei no musi otwa hwe ye no a mu so wanyem no wa bo so me say 6 months exactly etina mu nim se wo 6 months na musi ye nko yingu because o pesa odi ni tu kwai etika che me se no wonyai we are not dumb. Let me tell you people. Ya dwene ye adwuma pa. Cases gu ye so but ye kai mu bia. Mo hunu no was 6 months. Me ba cho ha. Enti brebe na abeka say na wonyanya 6 months na ye ka say enkoyi mu ni nyanya test. Brebe na mo koye test. Bra mo hunu ye no was 6 months. Test na mo ya mo hunu say we was 6 months no. So what are you trying to tell me? Bernard ma memra wo so. What because me message ya me nya no wa ha na me kenkan no eni entira me bisa sa question no obi ewo kromu aka kire me pefe se modi nyinsan no ekokoma obi na wanye ansa na mode bre Bernard me pa cho me message no eni Bernard what ye se ye di nyinsan na koma obi a ansa na ye de bre wana Mami bacho menteye onte me no me bacho ti a mete ya ne say ni sister we na di kan frame sister Charity no but as a ordinary bi si na me mente ase enokra no odi si ni ma ye hu no of frame on the di kan on the first person no di kan frame e ka kire me say ohun se ma me ya anyem na metimi a find out am ya hu di pa kra wonyem sana okachire me relationship ben da woni wo mo ntemu a eyi so close to the extent say maame ya anyemu a wo Bernard ne be ba be bisa say boa ye ne ye hwehwe ne a woni ne maame ende me minim denti a of frame enti di be say 3 days no e na osa frame say maame ya say woni me nenye ti me bufu kate ko e na of frame the next day na okan nti aze na nti achire no na ni sister ni kunu no frame na me se minim die all beka no na me se me meba fi eno kra no na me ma na wode police sensem bi target bia na ma me etuka ko fi no na me kra me mistake abia ne se buy me ma mom papa ma ne omo no so obi enu ha o ka kire papa say say na ama so me papa so bo fu me kaka okay neba mame ya eme de se o ka no ture bi a na de no kure na fam kakra na de amame nyi se no eba ye no why na mudi nkan e de koma no ansana mo bebo Bernard amanie Epa cho ya mfa nkomo obi ya manfa nkomo obi ya Epa cho da bi manfa nyinsa na ni kan nkomo obi ya Epa cho da bi nti dia owo area wo send me some message we entro no wodi ana Epa cho dintro ya mflo bi an kan che no se menyama nsan ye de ba beto Bernard anim na mflo bi ya na woni me sa wonu en woni abrante bi e frɛ no ofori na twempena mama mba cho ne de minim me sister penny na bia obenim because na enya me ne omonete woni me so oni ofori jaye match okay en woni
Bernard ekoda April eno ne die me meba ye beto so twem wo pagya mu ema Melinda pagya mu ema me nti no die Bernard ekenie October to March 6 March ya Linda ewo ye no na chese wanya 6 months October ono ni si October and America na za October no so kra no mo etu office area ho no de ono credit kan chechire mu dada but obi a point ya wagina so kana asem ene ye gina so no waka sasabre no metu afrifie ho kra dada nti ebeba bebisa bena se no metu afrifie ho dada de a ene sa October ni mo no dan be mu ene woni ni kokohia ye because no wo metu nti ebeba ho mini abema mo hanwie na pomte sen doctor mo aho te sen ko aka chense ma fe no se lollipop mate beto ne nkrama odo okay mate family mu ewo Forensic Ventures akache Mako medase ewo akonya odi amami na mechia na masachia otiefo ne Ghana fo nyina na mammo mu nyina akwaba aba Forensic ye na de nnupa eye Zahara Mr Zahara G capsusa etu ennamu yare ase te se gonorrhea syphilis chlamydia esa boost immune system no amwaye wadwuma ana Zahara man capsusa edi emema mre ya asem amomo wompem ene hindi heba Mr eboa obi a wanya malaria fever typhoid fever diabetes ene blood pressure ye dura eye Zahara Mr ene ni G capsules eye don waso bia me say oba bia o say unya Zahara Mr ene ni G capsules ene sen so your ba na ohwa na white anase odepoa ha wadwen na nsuo gugu kakran na sabi ama wakosuo kuma no mu abai kakra mesrew adura unya ebeboaw ebema wakosuo kuma no ache na nanabo wurama obema more piafo ene Zahara Mr ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a enam yare ama ensansan egugu ne kakran wo ho na oti ama ho aye kro mesrew oyoba na wo hu saade we a mentena ho adura unya ebeboaw ebayi ni nyina afri ho ama ahemfie ho atwa yopo ene Zahara Mr ne Zahara G capsules oba bi so wo ho a okono fitikom anase onya ne mensesa na ne ho kire no na obre uyoba na wo ha wo mensisi mu na oflow no so entimi emmeya mesrew busumi bia o mensese ne beso a adura owosa wonnom adura beboaw adura bema oflow no abaye ene Zahara Mr ne Zahara G capsules bema bi so wo ho a enam yale ama ne bema hi ama ne bema efon o ho a odwonso a na obre odwonso so a na odwonso ntentem abra onya diabetes obadwonso awie no so na ne dwonso no mu no apai mienu na pampan ewo ne dwonso mu uye bema na wo sa o ha we mu na wo sa dwonso awie na nsufita edi akire ba mesrew bema mentena ho na ye enam yale ne wanya na adura unya ebeboaw adura unya ebetu enam yale a etete woni nyina afri ho ene Zahara Mr ne Zahara G capsules bema bi so wo ho a enam yale ama ensansa egu ne bema no ho obo se ne bema na sen odwale mpa na ontimi ndwale ho ye uye bema na wotemenka na sa wo ha we etete wo no wasoso nura bre wonum nura bra mesrew awie so de ato Akoma FM ha na o se hwam wo onua TV so a metimi no watontia aduro na ne Zahara Mr ne Zahara G capsules uko heba shop bia benwo pharmacy shop bia benwo license chemical shop bia uto aduro na ode ane sa obenom cap no miensa anopa na the capsules no 2 aka ho aduro reso a no anom cap no miensa mesrew nom toatoa so kopem tama enam yale na ha wadwene etete woni nyina ebefiri ho menum bi nen ka say 3 days time na akonum be mesrew eye nam yale ana praw eti aduro na ne Zahara Mr wodi no say wo so benom atoatoa so na abahu say enam yale etete woni nyina ebefiri ho na Zahara Mr ene ni G capsules esa ye aduro won so a eboa obi an immune system ewo form odofo so immune system wo form na yale bia ba obo se ebia be kraw yale bia ba na ebia be kraw a mesrew pe Zahara Mr ene ni G capsules wodi nonnom na nonnom a ebe boost immune system no na wan kasa obahu se de onte kane no obunom Zahara Mr ene ni G capsules obahu se otebia na oyobia nyina ebesesa
na obi wo ho so a osa tete ne pa na yeduro won wo so a mese no bra bi wo mu a se wonya osa na duro anopa wodi aduane to yam na untimi nidi na duro numre oboso obososo obi wo ho a osa etimi so na chinkase mu oda kura na mese ontimi na omunimuni na odane na ne ho kire no na aduro unya ebeboa aduro na ne Zahara Mixture ene ni G capsules na yebekọ ye memeduro no so a ye fe no Zahara Man capsules aduro ye aduro won waso a ye natural herbs ana ye de aye so ye bema na wotamenka ano awiei na wo weak erection obema no entimi delay wa himfie ho emma oba na ninji a mesrew enye sa bema obeto graphic ama oyonko bema akenkan ama bema mentena ho emma aba na ho emma kraman embekawo adura unya ebeboa adura unya ebebustu wahoden wompam ene Zahara Man capsules na Zahara Man capsules sa ye dro won so a eboa bema bia ne bema gina so entimi wo ba bema bi wo ho a low sperm count uye bema na utie mawiei na saa die we etetewo obema no timi soligina so na obema no entimi ntutuo emma wonya ba mesrew pe Zahara Man capsules bema bi so wo ho a sisiyale agina boso sisiyale ama ne ntimi nya adwuma oye sisiyale ama na chia sisiyale ama mese odebo animpa ontimi nya normal time abia 5 minutes and 10 minutes mpo the time ya 1 minute time no so ya aboso ba na time no bema bi wo ho an time no so ya bema na sa wo highway tete wa adura me kamfo edia maw ebeboa ebeyi sa wo highway nyina firi ho adabri dwo a me se wabo ebeyi ni nyina firi ho ebema wo hoden ewo mpam ene Zahara Man capsules wodi ya ne se obekọ license chemical shop bi ebenwo pharmacy shop bi ebenwo ene herbal shop bia uto aduro na obenum mienu anopa mienu enumre na nom toatoa so na abahu se omre ye na oye won pam ni nyina ebefiri ho na yebekọ ye aduro ye fe no Hindi Herbal Mixture se aduro ye aduro won so a ebo obi a wonya blood pressure ne blood pressure no high as normal blood pressure or sankeye 120/80 no obi wo ho obekọ akọcheke no na ne de no ekosoro na adane no ayamsisi ama no odofo saa de we yo hawa mesrew mentena ho emane ntetewo adura unya ebeyi wa free saa oha we mu ene Hindi Herbal Mixture obi wo ho a esichiri yale ha na adwene esichiri yale tete no upa adura ebeboa ebema sugar level no regulate no ama ho atọ ama ekuro bi mpa abeto ho a ubenya gidie se ekuro no ebewu ene Hindi Herbal Mixture uto aduro na ode ya ne se obenom cup no miensa anopa miensa awia miensa numre enu ane se obenom atoatoa so na onya akwadworo ewa aduro na wakoto no ode nom toatoa so na fa Hindi Herbal Mixture aye wa aduro na obehu se esichire yale na eyewo na ama ekuro beto wa entimi nkoni nyina no ebeyi na firi ho na Hindi Herbal Mixture sa ye duro won so a eboa obi a typhoid fever ha na adwene odofo self typhoid fever tete typhoid fever ama numre oyam atwetwon typhoid fever ama oda etise de yate ejasrama egu so typhoid fever ama odwense ebimpo akasakasa woni owunyo binyaye yato wadura mesrew koto Hindi Herbal Mixture eno na anoma ebetima mwada ebetima ma oyam na etwetwe woni nyina afiri ho saa duro aye duro waso so a esa eboa obi a wonya malaria fever odofo se malaria fever tete se malaria fever hawa adwene se malaria fever ama wanum aye nyonyono te se de ye sankyene chanse ma abiagu wanum a odofo mesrew adura unya ebem wanum ate adura unya ebetima mwate bi adi amoye fe amoye kama ene Hindi Herbal Mixture na ukọ herbal shop bia pharmacy shop bia license chemical shop bia utoduro na ode ne se obenom cup no miensa anopa miensa awia miensa enumre na malaria fever a tete wo ene typhoid fever ni nyina ebefiri ho ye dura eye Zahara Mixture ene Zahara G capsules etu enam yale ate se gonorrhea syphilis chlamydia genital warts ene Zahara Man capsules dodo na bone mrane se bema enie ene ye dura eye Hindi Herbal Mixture ukọ herbal shop bia license chemical shop bia mesro ya to pete ho obenya bia to message phone number si ebia na bibi furo ho ana sankyekere bi ho frɛ yen na ye beje wo so 0246
34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 mesra to ye nuro ni bi na abehu se ayaresa ebe ya wodia na obefre yen aboye mrane ne se Zahara munuro no eye medase mako nyame ensha papa menua be Africa Forensic Ventures akache ene baye na omaye Zahara mission ne G capsules Zahara man capsules and afi Hindi herbal mission bomodia na mawonsa enka edre bi ose Queen Perry clothing at etimetim dwena se abwa demo hapa Maa Akos with my apprentice. Okay, good afternoon yentwa ye homra sisi na emetraso ye too free if you ono ama manya ni biem ti ye bai na yinsan ne bai na me sister ne kunu hu ye na omo bisa me na me kan no kwe no na me bo osaidin osi yinsan nya boso mesen ansa na enokra no enya o sister mu na bisa utwa hwe me ba chan me kai pa utwa hwe me ba chan enti sabra no na nya sen me ba chan sabra no ma nya 6 months chashe nti omo frɛ ɔsɛe no na mo bisa no se an ɛyɛ ɔno a ɔgitu mu so ɛyɛ ɔno a ɔbɛbɛ fie hɔ na ɔna ɔma ba bɛka ampa so ɔbae no ɔne lady bi ɛna bae wɔbae no na me sister kunu ni bisa no ampa ɔka sɛ ɛyɛ ɔno nti sɛ ɔbɛhwɛ me ama mawo afa me ho afa me ba na me wuwi a ɔbɛhwɛ me ama matua me sukuu no so. Okay. Ena o ka say yo Mrs. Tam ka say o mate ase. Nti me kowo ye e wo fa me ho fa me ba. Ono an ba no betua hospital bills no. O ba no betua ye. O ba no betua no me ko fie. O ma no asan ni me bi. Na me de ato aduane adi. Ni nua ba no so de pampers ne semina so blame. Nti emu wonom no mefle ne biemu a osemeba twen me meflo misiyo mate nti osade sika ne de ba biemu a 80 cedis na de send me na mefre na me ka chen se bia ye sika asa na onfa sika ne bi mfa send ya wo se enani 3 days na me de sika no de send wo ade nti na wo se frem se me nsa mfa sika biemu nsa mfa send wo na ma fle ne nua ba no na ma ba na mane na nua ba na ka chen se me ntwen no ofle ni nua bema no ni nua bema no ofle na nua bema na didi na tem nti ne sister na fle me a no aka chem se wa fle no na wa didi na tem nti ono de ontimi nka asem ni biem na me sister mo so se ene omo mehwe de omo beye nti ewo mo na me fle wo se no na me ka chere ne se me sere no enko onfa akola ni din no mesere na wonfa kola ni din no famila na o ka che me se yo wate o di din ne beba ma me twen ya wanfa din namba na me ka che nse sisi e din no umpesa wo de beba na me fa din ben na me fanto akola no na o ka che me se din no me hwe na se meto ne be yi a mento na me se me ka se yo sa waka ne sa ade a mate eche no sa frɛ no ka che me se mimi sa didin no de koto me de akola ni din no koto nipa fofla me nkai na me hu se akola nipa foflo nipa no na be hye me ni akola no no de on hye me ni akola no nti no on sani me sika nso mfa ma me mfendidi o de sani a se 80 cedis no sani ne na age se ni 2 weeks ansana wa sa sani me biem na ma me de bedan mo se mesere mo nka bi nti sika no de o de ba but a master show and a market here or the 80 cities by just in 2 weeks or the bar is see why so me pacho esi me sister so ono na din I register chip on by phone anka se mu no ya me media enti sika ni si wo so ai esi me so esi wo so a obo with sisters mama ne say o say bonsu ascend sika say e dia ba me pacho obo mama ne okay me ba ma menko say bonsu ho mransa yentie ni nkire mu na fa mu ngamu yen fa nhihye ho bonsu memo ha na pom te sign okay aso
Me pacho pie no. Pie no mami. Asel. Mami, thanks baby. Asew wa bo asew jesu mami. That man say papa, bo minimum. No ne fia ya mudi 7.9 FM Akoma mu Nsem Chumedie no an waso eguso amutie no midin de Maa Akos program no koso Akoma 87.9 FM wo hwebi ewo Rabi 1 TV Osei Chrome TV and afe Onua TV Facebook live Akoma 87.9 like and page no comment na share and na YouTube nso live and also subscribe nemia notification bell no so press on you get notified no share ama for front so etumi enya bi ahwe sanso na TikTok nso and also edemo live a wo hwebi ewo ho na mamembra na ansa na menimi obapama atwaso Bernard we best you say hey Father Bernard we dey driver Bernard Bernard you need Linda kasa no Linda confirm ne sister confirm say October wo so ne die ne sabre no no metu afirifie ho e dan be mu mami omubetu no mu ho no na me ne die o mentu October omubetu no mu ho na say October na ne die October mu ana me ne die woman October no metu dadada enti me pese me hu dan kura October no metu no metu obi grama me information say October ya wo ka ho asem na wo mu ntifie ho me pa cha ofie ho mo han because I shall no mo han ba o mo afiri ho kra nsa na October no o mo afiri ansa October enti fie wura wo ho enti fie wura betumi ama ya huru boso me kra wo mutu efifie ho ba ja me se me kai kakra me sister kan na ebe me mu ho me dwun mu ho eno mutu yi ya na mo de ba efi fufuru ni mu ho eno mutu May June eno mutu free efie ho ba May June July August September October na ye sa pa ho kra de ono ne kan de na pa ho da bi otobo ase wo mutu free ho May June sa na mimi hunu woman to October David October ni de betu ye ofie fufuru ni mu ho no metu October ni betu ye ofie fufuru ni mu ho se woni ba kwa so mutu October onso si May June me ba cho da bi o me sister ne de according to me sister Penny ni de tam mo di 250 o ne de October ni mu no mo ofie fufuru ya yetimi mo so mo nsem pa de obi a ne nsem a wo ka se mo ngorai se yi fried rice so ne ba ababa we se wo mutu free October no metu October ni etu no mo tu no mo etu kura da before October mama mpacha before October kura so October and now you people were no ye ni ho kura Nti papa ke ben so na ne ko dai ya refi mama dey be ba ke ben mama ba cho dey mama am find out na ehu da you be find out if you run ho na yehunu you park kura ana obi tokuro mu bia one no ekokodai. But let me tell you one thing, abema ansa woni oba eda obeka se mitu free mu no bi din kan pure ekoguma ansa because sabre no aho ba no a wukotuo no ebia din kan kura da ehwe eguma ansa wutuo wo ho ba ye no ane gumu na wodi tu ye ebia din kan wom enti no de yen fan kasem wan sha condom na wutu ye eno de yen fan kasem bia so what you say and take advantage of enkranketwa because of 10 cities and answer 20 cities ya we de bema wo no munti sister bia send me message say and message ni ya mesre pa wo se me ka say suku ni akoda aketwa bi amatrase suku ni akoda aketwa bi edi ni ku na chi die mu odin pa en waka che suku ni akoda ne se ma wonu aka senya abayua ne number fi ni microphone so en wo hu ne picture alanga jua bi na yasi nkroni alanga jua no waka che ne se mikuru na ne na twempra no waka che ne se wonim se be ma no wo yere waka che no se minim se wukunu minim se be ma na menini date no oye married man, young girl as young as 14 wo catch mama penimu so onim say wo date married man and
aka je me say they know what they are doing. They know edru bra e wo say ye pasa mayo hontoma na ye pa maybe to say Bernard nso hontoma so mu take advantage of nkrangeto. We don't support anybody. Me support Linda and I may support Bernard. Because when me say be man nko na no akose dem ho wo ko pe wuni na wo say ana wo mass book na yira na wo hwehwe ena wo ko hunu no ena Bernard so oba ye so no so kapamo no so de ne ho be hyehyɛ okran kapamo na ka che sister mente sa ne ma ne sister asonte no no so take advantage en wodi ye ama mommy esi ye ba be wie no kura se o send sika on send adan se the musi picture ema ye picture no ye hunu se on send sika kura. But in this case entesa eba na emeye ana meboa ama yemko. Okay. Dakwa 360 Limited me kwaswa house ne plaster nwanwa so bi abadwama so eboapa to hunam ye nyina asenye plaster keken eye plaster womo ede herbs hahama afrafra oil ene akakadro nyina ewom eti sabre se okotodwam ya wo ya anasa waposo ta ya wo ya eye plaster ya we nya dro nom no asa wawaye na ade atade bebia ya wo ya no ebeboa pa etu sa ya wo nyina se de amam na woni ayusu bia ne di ho adanse sesa wo de tade bia ya wo ya no a heat ne bon kakra he na chese di adanse se ebo adwuma edotima wonsanka bi ahomka heat part plaster fufra afei ana aba adwama som pa edema ema enkanka ene mu amuwo afitikuro mu hawo ene mu yia arthritis ya de sisi ya de na chiri bremo ana afei na poso ta ya de ya no ye fra no ahomka heat part plaster ye wo adwama so ye ma memo ana afei ye nanano emrewafo ne kokorafo ne nyina da ukotodwe mu de tutu won plaster we yia ana ade be fam so we wono madrum wo de tade so wi ahye watade agusu ko nwuma so kakra ebebo na yawo ne nyina da etuase ede amam na ade hye ensha no so se abasai ne de kofodua udwani echemo ewo kofodua market abanya bi Eastern Chemist afa Chris Farmer Mikado Pharmacy afa so kra after that pharmacy new tafom ebi ho Cap Royal Pharmacy eho nyina da ebi ho na kumase aseye no worom se wo mo pa ade hye mo betu na tufo mo pa abo mere mo na moton eno ntimo mfrese se ya na monye plaster fofo ebi entom 0599 991 149 0599 991 149 wofrepe da kwa 360 ebejo som afa wo yo ba na nyame aye wadom wotamu aso be kwa wo so nko ade a if labor pad so ba adwama so a kire se eye fine papa na eguma hodo mienu if plus na if normal eye pad ma wo ba wotamu aso na wo kwa awo so wo wie pe eno ana omde siesie ho na kire se timi abo akwambi asom na asha no so se bibia no eye 100% organic emfrafra wa bi anim eno to di siesie ho infections bia da eni akire eye soft so kama ya cha Saudi siesie ho enkofa ha bia emre won ene midwife for the sien kan kira mu se ne de se wo ye ba na ya pemfo na wo ba wo so a if labor pad no eno an wo no hwe se wo de beto niamam na wo matimi ade siesie ho 0550 000990 0302 22 0302224843 0302224843 afreya mantama hodo no so mo number nie wodi afra number is say ya na gepad ni bi na ton 0244 310620 0244 310620 wasi ama abatan nyina da wono mo aye guy na ne se de ya de ni wiase mo kwadanda obi wono ma de sanse no okwane na so he wo bebo na ni dwira ye abosom ne ahohom ne nkofo di papa wobi wono ma yade a wa yade ne he wa ye labo ahodo atwa scan ahodo yade ne faribai ene ne yade ban kra doctor fo hunom eno nti na fresh anointing prayer and herbal center odi fo kwabena jeyi ese bra na so ye nam se wo yade no a wodi abomfum pa no a ye hunu na bose no wodi ba na kachi se yi a eye mpai bo ene odi nkan edu wuremo ansana wodi abibiduro kroje ne bi akam spiritual diseases anase huhum yade kra no a wodi fo kwabena jeyi aso ye omfa nko ensa mfa mafiem afema ne mema wo hwan ye den ede
ama wom de nemu sa ya de nemu mra ya etete no cancer cases ni nyina da ya de ani kyeremo e wa sokwa kira v wane methodist asafo no edi enhwe eyodifo kwabena je na kache ene edi ani kyerem papa no wabene papa eno ti ade hye nyina da se woyoja 0243 848735 0557 583438 wo frɛ papa no ankasa ena wabaje osom afa gro fayo dende moje dro no bi wa moka ni twam sa na dwom no ebo a bomodin aso obaje bie na wogi amesro nya mistake na nkoto na ba ko mienu jede na ye no mansia du ahun fasi won na no kakra wa wotena se meet ba ko mienu a na wona ase no ayetitriti na wona mo ayodudu no gro fa moje dro no esiesie ni padua no e ma sa ha nyina na etu ase de ma afa de okwane na so a obi ho ma ne de nya ho kire ena no anu wontimi na wo ba dwuna bola ni dwuna na de ache grow farm moje dro bebo apa mo atimi ada na ho na sanso na wonso ade akia wo so de alam yibo no ayese hodwo wonya de so da bia wa ayese ye hodwo eye grow farm moje dro wa ba wa fichi kro no nyoma sisisu ye na enko ye wo kwa fichira wo te ya na asa wo de he wo bleedi pade no gisem no miensa wo de aboso asa na watimi aye no hu ye eye grow farm moje dro hawo ni nyina dam ebe so no e de ama da bia da ye no bi na emo apa ma nipadua no etimi enyini fai 0244 596532 0244 596532 Rocker Clinic Limited, Jenny Cure 442, Pacum capsules, Ven capsules, Nina, Wanamakache, and a Frenano Yano, the Medfagen capsules, Abeka home. The Awanka Southi DSM Mojano, Entiminia from Sunny Ye, Ewo Nipedriamonom, Mawan Sanka, Medfagen capsules, Nibi. After the Anedian, a year power, Shadati Yao, Ewo Nipedriamo, a Druya arthritis, and Wabibia da, Sawiye, Shankani, we are Queenie, and I say, we are Juma Bianoa, a debre, and I would do about Shonum, no Medfagen capsules Rock Care Clinic and Adiaba Edwama Sukuma se Alabama Abu station siko fie honoma and I just say ye ni wonom edian hwem and otibomode na friend 0248 885040 0244183230 Frepe Rock Care Clinic Jewoshom Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Dr. Grace Bodu Enye fine woman was we a bear man workshop ni so ateni so afabra na kache woman no ankasa be idi ato nsem na cha se dro no watibi no de afa ho ne 1 inches no na tu abeka we dru sa de size no hwe a wo pa wa ho mu dro ne mu den no wo pa asema me aye na cha sa wo de ababa group a e ma so me ma yo no atumi adimom afa no channel so say exclusive vagina steaming eguso ya ekoso wa baby a we guy yakom na ma be ni siesia hifie wa kama emfama fibroid ya de nyina da wo betu ase e de ma hepatitis A B and C sadia we ya de ba no etie bia da for ni chemo e wo Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services 0543 320030 0244126123 okay me da se papa ama na me brain nti ma me wie kra mami mbisao Charity Bernard say ye akra ni hwenti e na mode baaye meboa mebacho ohwe no enkoyie anasa koda mebacho ohwe no na enkoyie okay say na sika ne siba mebacho me de dem ni say sika no mama ya bebo mama na ebi wo hono ma o de ba 80 cedis o matina ka 78 no the 78 no 5 days ko 7 days yente hwe 5 days 7 days and sana wa send the eno kwa no chiso mo bon send sika no ebresen was 3 days initially na owo ene dey that contented na 3 days ya send saying Emma who dance here just 3 days be na send 100 cedis number na me send this car our phone na so our mo no but me no me keep records no me keep records no me keep records no okay enti yen hwa de say one what accept say akoda yi eye wode a obehwe no say oba ana se wutrimo ntena ho enti ubeye DNA enti ubeye DNA enti mepacho kama manse nyina nte wutrimo ntena enti ubeye DNA okay but say de da ho ne say
ansa na yebeye DNA no now wonu wa appoint say akra no oba and unso gitum wo share no ma ne wo e wona akoyi emotin ko gime so ma me wona akoyi ni free hospital kuchia hospital bills ma wo sister kra command iska kakra to pampers ni adema no na che se ho no na abusua ni na age atum se akra ne ye wo de enti na omo hwe no ba se wo akasa wo tena se na wo dwene wo atumi se nya wo de a e obi dia na wo de hye wo enti se sei yesi ase ho a ye behunu da ye de beye DNA no but before ye beye DNA ne de obekọ so asende ni sika akra ni sika odi bedidie maami sika odi bedidie kopem se ye beye DNA no ebewie ni ye hunu akra ne papa ehunu akra ne papa ye wie na ye odi atoa so sanya wo de a ye nim ne ye beye e wo ka wa bono ne ho so oti ase nti wo behwe no en ho ne hia me kopem se DNA results be ba bonten good unim the obi efeno lagatin me pa chan minimum lagatin me pa chan me ka cho se mi wodin ba ko bi wo ho enti se wa mo a mebo lagatin ye hwan me pa cho no te fie ho bi yo no han dan wo ho me pa cho no han dan no ye den wo ho na dan fo dan na han ye na otu ye ne time na nso na otu ye no no ne betenam ways Bernard na ye na dan fo dan na danfo ni tui na Bernard betenam na lagatin so na lagatin na danfo dan na danfo ni so tui ye na lagatin bedam na se fie wura ne de wa ya no okay me da say lagatin na oya wode ayi me pa cho wa nya me hye lagatin no oya wode ayi me pa cho wa nya me hye lagatin ene wa anada me pa cho da bi sister ai no kra na me ka no kra me pa chan sister abo trinko woni be me kwada na wo ho na abo trinko de mani me ba cha mi ana pa cha David okay minimum mpo nyi sen no eye akura no ye Bernard de dia ananya ne dia me pa cha ne dia kan ko ebiem because ye kwaye ne ye boka man kra na e kan beba resource beba I'm telling you why what way when you need what because 5 class 5 na break you virginity no ya repeal na me kra me ka so be ka se repeal ya repeal man kra ni enti wuti way when you need when shisha na say ya koye die ne boka koye die ne sister na se ba na se nye abrantie yi dia you have me to contend with akwada no because ne sika ho den pa yem fasika ne nkomo obi wa abra wa wonim te se dia baba wa bi betra ha ye wie ye no na nya abrantie ne dia no ye boka gu ye no eye ne dia akwada ne ye ne dia ananya ne dia kan kra na ensuro makacho say me say ya na me ye madwuma bi ko me pe no kre but me nsuro kan no kre me de me pe no kre ensuro me nya wo hwe but de me hia ye no kre pe eno pe na me hia enti nsuro me hunye hu wote aha madwuma na me ye me hunye hu ukwana hu sa jaje ye na dwuma wodna de no bo se kwan na wo ye me de wo hye oba ne hunye hu ope no kre so ti ase e bia ne me aya ne dia na anya ne dia acha anya ne dia Linda Misrao mimun kotodwe acha mimun kotodwe ma acha me pa cho da mimun kotodwe me pese oka don't fear meme de no ensuro ni pa bibre biada ensuro Maa Akos wo ye menua ensuro Bernard ontumi nye ohute ensuro wo sister ensuro wo bia me ka ho me no de wo ho what you say ensuro me ye madwuma me han mani se be ya menya no kore no but ensuro me what say sister mon fa ne sister mpie ma me embe ma wunua ne pressure bia me pesa e ma ne pressure
o man pressure men pre okra why me amedia Linda min srobia ewiase enokre eye baako se wo kan okra wo to say free oda utumeda so ti ase bibia hawa dwena brabomo enti kan okre mensuro menese mensuro se wo de wonim se Bernard de awadwe ye ntanta just tell me ye be ye DNA but kan okre na kire me wo se ye ne akra ne ye ne dia na nya ne dia mama me hunu se ebia na nya ne dia die enti na wo hunu se bia na nya ne dia ma de me hunu se me den kan ne be ma ne tena ya ansana me ne be Bernard be tena ne tena ma me hunu se enti woni be ma be hin na wo ka ho asem me pa cho ofori enti na che se woni ofori wo ho na woni we wo ho we na woni we daaye no enti unhunu wo mu mienu no de ye ne de ba wo hwemu pa de a ebetumi aba se enye Bernard de a na wo de akoto ofori ani mu se woni ne nyemda me pa cho da bi enti na wo de share we nana me pa cho da bi di enti a me pa cho wa na me dai ne enti na ma me so me ka se eyo no enti na minim se minim so mu mienu mi hu we no na mi hu se eye we ti de ona me da last one no na me ka se eye Bernard that is ofori no wo dai no dai na di science na Bernard no wo beda me pa cho sa ma chini mu ho no na me ni ofori ni jai ne mu ho na me ni osai no beda okay nti onu omu nyina da bosome kro na onu omu mienu nyina dai nti na wu hu se eye ofori dia na se ye Bernard dia okay nti asia bem nti sorry said ye bia wo se dia na install ekoso because eye match bosumi no mu na ane omu mienu nyina dai nti now dia woni ne da last na ususu se ebetumi aye ne dia nti atie for somati ade na se mepa mo chawo ye adwuma munya ye ne nya adwuma ne yenim sadie yesi ye adwuma ni nyina achi ye fan bi ewa abrochi memu Thursday na wo ba ye no me ko fie weekend and Sunday sika ede ma me se eya me mfa mawo enra na me yi bi ma mo de koye no diaka ekua present emma no nti yes sister o ma me sika se me mfa emma Linda no me pacho sika no na ekua ede ahye ne nsem no nyame on hira opa se onso waye yensa hey ampa waye ya dompa kura no me se esun komko ahu nti de tola tojima ya ya de tola tojima no nti Linda afa mu ntwan ya de aka ni nyina ofari wa hwa so na hwa fam mamba cho menyo ofari hey Bernard osebonsu Bernard osebonsu wa hwa so na hwa fam yesu wanya ho atete obuada me wa bes me wunya ho tete waso woni mu nyina da match enti say wo no one wo fori da first and san no wo beda enti no de share wo no ti so the DNA goes on enti mo ntwen yesisi ya okay obapa betrase na na wo hai brano mese ye kasa mo ma na mo twi ayesam sa mo twi ayesam sa papa mfa nkomu ma me baako sister fame kwa matene atia arefo eni etiefo nyina busia for Richmond Herbal Center efijase asopore eho na behu Richmond na what the product abedwa so eye akuafo kun ene ne samana se emwa na eni dwumaso ensiesie redie honam eyawa abetena nipa mu ama wontimi enhome anasa eya no edi wunya wotimi se nipadua no ebrankasa eno ena Richmond edi aba enti se ofa akuafo samana na eye honam ani nsansa de ekro aye no ni titiu na ekro na drodro wachi ayesa Ghana map no o se fifre ene nkabone ewo ho abusuafo me pacho eye Richmond friend say akuafo nkun anane samana no
ena ebedi okagina mu de pimples e wona nimu ama na nimu no dark spot e wo ho no mansanka akuafo seminar efise maka cho se eye honam ani ensansa enti ade bia eye nsan eye foreign particles bia aba be frɛ nipadua ne yamfa anwo na watriti a enkwaye nso anini no mansanka akuafo herbal soap na entimi emu ade ne honam dua mu ekeka no obo odware ana ne ho eye ne hene eye akuafo herbal soap na odi bedware sade beboa wo ama enipadua no so ne ho atimi ato no de acne eno ayesa pimples eno so so a enye se bia aye nsansan bi dududu na bobo wanim ema wanim no enye smooth mepacho mansanka akuafo seminar sade be ya ebeboa de shaving brushes egu na bodwe ase de akra atototo ne ti netiko anase bia wo yi a na ensanini bi ato agu ne ho prekesen mepacho titi no wobodwe ase ene watiko no eye akuafo herbal soap ena ebeboa wo na atimi asiesie saa haw ni nyina afri nipadua no ho de obi wo so aneto ase no bon se ensan bi tuatuatuatua ho so obi ntimi hunu se andi se ayehye ne na de saa abade a ene wo ntimi hunu wani beba ho so no na da bia wo timu na keka saa eye akuafo seminar akuafo herbal soap no eno na eboa eyi saa haw ni nyina afri nipadua ne so enti wo ho no ma mebi empa ofie o won kra wo ho eyam na ato omo ho kakarere na ajo omo ho ubo nse enso bi atuatuatu omo ho onu ankasa no onhunu obeda be sori ne na anwimbo abi kra wewe o afa hona mani na abompomponya nkokko bi ne tuatua ho da bia no na dori anasa eyemo mepacho ma won sanka akuafo herbal soap Richmond Herbal Center edia bedwa so no na ensiesie nipadua nani se de be ya honam no ebeto so officer die wo hoi ye nsira nkwa kwantu no aka se okosere obi die ni sisi nso ya ne ya so nkokwan so no mepacho akuafo seminar ebeboa no entu ya banka wotena sesa wo sisi ne ya obeda numra fa bibo nso mfa sasa sisi achi no na emo entu ya na se emfama die owo menstrual disorders no man nsanka akuafo herbal soap on fa bi sasa na ya se empempi se de beboa ama mojan ba betimi aba boko na so ho adwo samna itete ne friend miracle herbal soap entimi so so what samna no a se ya dress ne foforo na afa ne ntuma pefra entima onsanka bi se de beboa wo ama nhonam no ani ate eyi enkabone afri nipa so na ensansan adokro wa ese redie nani no entu ase emfama wo mepacho akuafo nku no so eya honam yawo die na poso tutu no die ni koto dwe sasabro rheumatoid arthritis won se na ho na hyehye na ye kokko eye akuafo nku e na ode be fefa so ama yaw no afri ho no makọ die wo tipa yesronko obo ha etomre bia na ni ti no pan ne san me pacho akuafo nku na beboa wo hu se yaw na hyase se ba no wate kakra na de afa no watena se kakra bon se 10 minutes na ajo no wasori ekọ ba bi de asoba asonensa de sasabro eyeye no de na poso etutunu de ne hunam dua na chibramo eye ne ya eya oni tinipadua nim ene so na ntu a ade chan de wo srem eye akuafonku ene ye de pam sa honam yawa abetena nipadua ni nyina so no ye ka cho sa ye maame nom ene papa no makuafo no omo bre papa e wo kuadwumam obi kutu ni sisi so dosa asase tam na ote ho na ni sisi obetini ni mu a ente na obefie na obeda na ni nipadua no hututu no na ye ne ya wo de sa akuafo nko ni bi srasra ho na wo da de be che no wo fa ka ente na do se ka atoso o nte bre e na wate yaw eno na Richmond say yen kanfo ma obi bia mfa bi nko ni fie eye sam na eni enku ni nyina no ifa bi ko se de beboa dipadua no ama won so eyaw na tu ase na fe eye rushes ahodo a abeye nipadua ama honamani no aye prekesen no sa haw ni nyina no yenyi emfri ho me patcho for Richmond e was 0249 186 845 0249 186 845 0249 186 845 and 0546 840 846 0546 840 846 cell phone numbers here Richmond you be din komo baby bia ye ton herbal shop product bia na say ye ton abibidro nneoma bia no ubo wura ho a chemical shops ahodo no
ose oper ekuafo nku anase ekuafo seminar eye Richmond Herbal Center edi abedwa so no enti ma onsanka bi ensiesie wo fie ensiesie owediani enyi ekro ne enkapampan ne emfiri ni padua no ho de no honam dua mo dware akeka no yempam sa haw ni nyina emfiri so de wanim no aye pitia enye smooth wo da biatim sa owedie no aye kesene ne fi se ensan no adoi ni padua no me pacho Richmond say beje kwafo nku na je ne sam na boso wodi bi dware no na de bi to honam yaw na se na mani padua no so ne ho etimi atono de ahonhono ewo ne nipadua ho bia no mane nsanka akwafo nku na onfa ensrasra so se de bebo nipadua no me patcho numbers ni biem ye 0249 186 845 0249 186 845 0546 840 846 0546 840 846 Ekwafo nku ene ne samana pacho ebeboa papa panti onyame ensha minia papa ekwa manya adwa emame na de ebreko was well done Mama Akos, you have done a great job, God bless you. Was hi Mama Akos, Linda is a bad girl from Ashaman. Okay, Obidia or de abanono ma they are lying. Okay, ono so no was we want the truth to come out, truth no and ababonte so when you be na what you was Linda has disgraced me you ekwame mo akwaba evangelist mo akwaba na na yire mo akwaba yeah na mommy ebreko na so it deserves it ebreko na so lawyer akosia de munkunzi lawyer akosia de oko dabi I was say yeah go work campus because just amen I was sleeping the best obi nyuma wo boy also for any driver Bernard they say why not take responsibility of the DNA on the church ya yes on na me you on na TikTok na so then the eka but adia ya na ye me ya ne say omo ya o ye 16 years ye be chiwa tum ye be chiwa na edi hunu na me ma 16 years akona ye yesusu ano na kwa ham ye hu ye ni ye kase ye peye ya ye dirimrika papa ye nko ho ye wi ya ni ye kobo ye ma ni ni akobo de ne ti ama no e kola no munso mo kunu mu yo ni eba awarefu ei munso mo kunu mu yo na yeba nkura nkete mra yeba chi wo na mo sori a na omo na bo ago wa hunu ono na bo opuru ni because no man 50 no man 20 no man 30 e komo de no enti ono na bo opuru kwa that time so ono so Bernard Jimmy fu ho akura no onyem mu de mu huru ni sa no omo nyenyem e na omo seda ye wu se ye pe be de awura enti wo bo puru nim na wo ba no e ono a wonyem wo hu se ofori ko yie enti wo de obonsu de kakra wo hu Bernard ebi wo hu tu betu enti wo mo bo puru nim sa na ne abedege mu atene mu no mu nim se ma hu na de eye ma dege mu onyem o de ba hyehyɛ mo sa enti mu a se na wo behwe bi o se wa behwe bi asa ko YouTube ko Facebook na ko na guess no o mo de hyehyɛ for king okay yeah they I say oh God no enkofo ho adwiri wo no mo hello hey Pastor Julius wa kabia no da Pastor Julius Pastor Julius yankwe na dia time no control ba mentene ho 1 minute na nyamo abrante bidije ginana on ze no ko fa dia fu na me akwa no ko watu ehwa akwa ya watu ya na ko fa ne ya watu ni na mense be hunu enufu ana se bi watu ana se de na akwa wa nti be na da akwa ka ma no ho sa no ma emenkula na aba no kwase me fe bibia na me kasa za bibia ne yeka
ɛna ɔyɛ akwadaa na sɛdeɛ etie bia no gya no ba ma ebi bɛ bi a deɛ nkwadaa no bɛyɛ akyerɛ wɔn ɛna na ahomete na akwadaa yi ne so ne na wi a na tete ɛɛbɔ no no ne so ɛna na wi a ebi bɛ bi a yɛ sɛ wasɛn na abrabɔ wasɛn na manti mpatsɛ wo bia abɛn na adakɔ yi yɛ atu ne nti bɛn na de sɛ ɔwɔ abrabɔ bi sɛ a ɔno so na abrabɔ nsɛ nti ebi bɛ bi a nkwadaa no bi ha adwene na mɛ afutu a mi ni tu bɛn na de ne sɛ ɛsɛ sɛ abrabɔ na bɛn na de wɔn na ni da hɔ anyɛ sɛ ɔbɛ fiɔ sɛ yaa na na wi yaba because akwadaa yi ni wi na ho ɔfɛ ni ɔdɛ bɛrima de ɔkɔfa baa na ho ɔfa wọn náà ti sẹ bẹẹmẹ odi fata sẹ esi fata kọlẹ sẹbi ne ho paa na akọnọ sẹ ẹsẹ sẹ ọkọ yà ẹsẹ bẹẹ na bá ọkọ máa wọn akọtẹrẹ ọsàn no nti maa mẹsẹrẹ ọmpa nye futuo ni adesua ẹni wọn a etie a ẹfa advantage ọyọ akọla ọba ọ nkyɛn ọprapra ọdẹ mpepa ọdẹ na ọpẹ akọnya wọ hɔ na saa funu nyinaa nso mfa nye adesua maa mẹda ase ẹmẹ nti mẹda ase paa. mẹda ase papa Pastor Julius nyame onhyira evangelist. Yentu mmeranteɛ bi a yɛpa adeɛfoɔ wɔ ma hɔ na sesɛ mi gyina mmeranteɛ na yɛpa adeɛfoɔ no sesɛ abaatan bi deɛ ɔmo susu bɔ ɔmo yɛ no sɛ yɛpiapia yɛ mma no ɛdoɔ ntu wɔ bra wankɔ baabi ɛneɛ mema mebɛyɛ bɛpepa anim ama wo mema yɛ wohia obi soma no a yɛafrɛ mebɛyɛ no soma no hwɛ yɛbɛsrɛ mo mamani na hɔ wɔ mo nyenyim na ɔmo nenam hɔ no wɔ mo pɛ baabi de ahyɛ Moses mu pa adeɛfoɔ nti da bia ɛka na sɛ adeɛfoɔ kum kwasea ɛna na Bernard ne tiri ho ayɛ yi no adeɛfoɔ bi kum kwasea na ka Bernard driver ni a woyɛ adwuma driver woyɛ adwuma sɛbi ɔba bɛ na wo pɛ na wonya no kola ke toa wei yesi medi ayi wɔ ha ma na bua wɔ ha me de medi apem amana pemme se medi wa hapa me achima to media ene medi apema me yapem so no enti mema na mugu abonto ye besra mo monfa Bernard die driver for titiru sa ene boys na aba no a oba bi timi tena ne car front me say obe chi atonsu agusa no tene car front aso ye passenger aso ye passenger emrantie mu wedi yo na de aba na ewu o bata bi pene ba bi nyi se de ahye obi na wa hwe ye e ba be wuraw se de ne Bernard okay. Medas also Maa Akos, the girl is a liar. The sister is the one who is telling the girl not to say the truth. She knows everything. I don't think it's the guy's fault because the girl was stubborn already. You are doing a great job. God bless you. Nana, man, Pacho, yes, you can't chair man so I wanted to more born so. No more born ending. So no more found. But when I saw the mama, oh, Mama, Mama, na muhu ya na aya shepeno. Eh, de be ne de ye. Oh, se be free. It is when no so obano. Said the moya na ono so nyina ono so sen ya de ye. Etire ne sa dress na ya. Mama ja o mo a. Na mama oni mo amfa net na so for you on TikTok. Oh, shebi. And your comment section no yes so for you on TikTok obi nipa ne so onim ne kra ka che ne say akra ne ne de nti wa ka che ne so for you miss call asem na me ka che na abem no nti for you ye twen say the aya ne the thing you and me do so far so na aba no ye ba ma che odi ne de ye de ya mama e wo se ye e twa say ye because me ho adwiri me o in fact wo say da na oba ye no ni enya ye ni abre na sisia no say mama adwuma we no say wo enya ye ho abota de bia no wo say wo hwe nkrofo comment abeka say ma munya ye ho abota na me dwuno be comment ho me dwuno ye ho na comment wo say initially no na opeso de ne ma bi siesie na me ye calculations yi wa ha etimi kwa na etwem be ayo 1 year mse ej eti mama abota wanya de ama ye hu mo no kre na eye pa na me de me kan se e na papa na sister kre ye nyina ya ka no e mema no ne bo onye de mo fa papa preko we ukofa papa wo girlfriend and then one kofa girlfriend na ukofa we ye nei e na beti aka ukom e den a uko hobi enti e ba na ne de be ne se ye hwemu so ne de se ye chem fa de na o fa ne de na fa asem fa na asem bia fa ne fa enti ofori ye twen okay ye twen ofori won so be ba abeyi wa no e wo fiduan mo
Wasi Maa Akos, God bless you in the name of Jesus. Amen. It's not easy. Amen. Ajuma way, it's not easy. Mame, when you wajuma, na jina nkrofo atem ni die so. Enya kwa na wie yenso bedu atem afa kwa wie ye wie osempacho. Yankwa. Dawood Herbal Hospital kai was said Dawood 360 pebi nefa 260 yade no ase sasabro ni nyina no Dawood 360 ointment no so sasabro born gala way waposo any joint ni nyina yewo ewo ho no Dawood Herbal Hospital one more ointment na wom de abadwa so no bomade ma wonsanka bia fei Dawood Herbal mesha malaria pa na tete wo de na kona ba wo de bomade na nya bi no no ebeboa pa to malaria ni nyina se na wono mo home now so what me edidi edro way and your body mrane sesa hwini na dro 0244886437 0201681717 Masanka Richmond Herbal Center ninku no ene ne samna ne biakua fonko ne samna so we de hia hu na mpasa we de na ni ba basabasa de a ene Richmond Herbal Center fa ne samna ne dwade na fa enko ne sasa we de no ani ebe kama pa ma we de na ni ada ho e ma wo so watimi agina wona som afesha ne so se akuafo samna no oba fibroid ne hawo anazo afichi kro ne enko yi a wo de samna ne beka nsuom na de asrasra wa ya so ebe boa pa afa mema no so amokosina ni mo no akuafo samna wo de kan shom na fasrasra osisi no achi ubetimi apempa adukuru moche ama wo so hotimi asepem 0249186845 0546840846 Health Alert Clinic, let's go herbal. And Nadia Missy was a dronom. Jai. This year, Kohodi Adasia Sampa. Say, I never must was a near dronom. One more drop our Health Alert Clinic. Now, one running in a herbal. Any organic products, one more cabo more added to your dear sim. Now, ya one more jabba so body say, as ye word wrote at a shame, added to also your dear asim. And until ya dear beada at it was a open also and last stop dear. At Chinyabian who's a Health Alert Clinic, a Hong ene edi wakagina mu yade ahodo bebre so a wonum to ase e wo hom say prostate yade typhoid anase gonosyphilis de ane hypertension kase chronic pa wo de no de wo de achinchina wo nyanya no aduro no Health Alert Clinic Madina kaso apokuase ashamai ene takrade enkrabata e wo hom 0242518893 0242518865 Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo Womb and Penis Repairer one also ewo hode ma ovarian cysts and fibroid premature ejaculation low sperm count afei erectile dysfunction mechanics na chese be man wanya line wo de wai de nka boyi nke pejane mu anke so pa na so so wadi wura mu na ono esene no mesra wo bama de na chese timigina so chem afei be man no se ko ba se workshop no enemu sa ye de bi ntino eso tia na etia penis repairer ho kwa no repair penis ne maka na me mayon enimo ema wode wo siesie yen ema mada da nyina da etimi ye mabunu wo muteme wo efo ma yade bia eye doctor ni mo na so ye ena ade wadi be kire mo na ho no kwa wonum din kan ma wadi die ho akwankire bompa ye ta wachi asa no wonum aye lab aye scan na fe great medicines no wadi bia kan ni ndo ni nyina so research akom papa eno te kumasi atonsu Monaco junction adansi rural bank woni no edi animhwem 0244087687 0279087687 Alaska channel so say wa my Ghana near #1 original wallpaper so ye one makrakra wallpapers ya efepa ne me say boys yi wonya wanwurum pa say ye no hanya no na ne achemu Alaska ho no akwaje wallpaper de gira ne na som na wode abesiesie da mo kama affinitive no wonya 32 inches ya bibi ya cha say wa me de fimfam TV achi na so nka ne no na me de confuse girls ne sa it also kwa Alaska Star Enterprise na kwajibi enam say wallpapers are efe designs ni gira ne na so nyina wode bia bam dia wode siesie hotel mo restaurant and so to ahodom afa banking hall ahemfie nyina wallpaper efe na designs ni gira ne na so Alaska Star Enterprise mo amu bia FM studio no any TV studio so ya mo nko ho na mo kwajibi siesie ho enam say wo mo designs no eye kama
na eba no se wo pair waterproof chemicals and stickers afei TV strips light ne air posi chemicals ni nyina so ebi wo ho bed sheet ne blanket curtains chese original curtains ba mo amu bie papo no so Alaska Star Enterprise Kumasi Adum Mrs Anochi Plaza baby a Prudential Bank no e one wa wholesale ni retail and frame 0554114878 0268419596 0268419596 so frepe Alaska Star Enterprise ejo shom 3P garlic mixture Piwak Naturals nsano adwuma no we garlic edro bibini nsano enkeja ebo adwuma papa vitamin C ni minerals ahyebu mase yatrum eti bamade apebi no nom wa ogunsu a wo bre pa kan se kogunsu se ya eya wa befam ansa na watimi agunsu no nyasmehwa bamade ma wo sanka bi atma ni stroke yade kese amroso ni nyina 3P garlic mixture bebo papa wo bi on ma he wonom shokura ne na fuahura e ha dwene gas ne doshon eti ma sanka 3P garlic mixture na mo etuase ema Piwak Naturals edia bedie yenso moi ne afia ni nkyeremo ewo baabi bia dadani heba misty heba kolinak heba apedak ene baabi eton bibidro bia dam eye dro na ewo to mo ahwe wa epaye ye fra no 3P garlic mixture 0248928824 0201000021 Dr. Mafo Fertility Herbal Center my Ghana nyina wo papa Ghana fo age no atom Ghana ni bia na ni abo bia mo pa wo de na ni kire mu ono ana ne awo na ba ama na ni age papa ero ti awo papa wo amesra entna wade ase mo bi mfa ne ba bi ntwetwa wo mpoa bomade akọ na kwaje ba ne bi e wa wo papa enchen Dr. Mafo Fertility Herbal Center se wo pa wo che no wo de bomade abra afei wo ba so so ofichi kura no wahuno ne o message na tutu si rough ba sa no ana chesa wo no na eti kwa chire wo kwa papa ne de aduro be kan pa ama bibia esisi so ade amawo Ashaya yanka say local herbal medicines no ena wono makabo mo ntibasa no de mawu say ya eno ne be ma ne kohia ya na nyinse no ba nyinse ne ba ya wasama bi de dware abonyinse no ba ebre so a akwada no kwa wo bouncing baby boy anage amoni age wo pentafo ahina sam awo papa se bra ne nchen na wo mo na anije nya wo chefam atonso asre so ate abisa ba se baby a presby school no ewo no enchen ho a 0244411099 0277741618 quick credit investments and na found sa and so demre from peduma ye waba peduma ye ahun ti da na boys no twimu condemn sa ampebre ahun wobu asena menya adwuma meyo na so sika no wai and quick credit abaye mani nyina ye adwuma bodwa bi na de si ba bi so ahun na so atimi aye adwuma nti wa wo pesika bi adwuma anasa wa bi dada na pesika tretre mo aba adwuma ye ni a etefifu sika ma ye anasa private worker bi kura timi kwa asem obusumi nsia na katua ne mai ekwada school fees so ho eti bomode na free quick credit investment na wono mo obosia pa emergency biada aba wo so no wono be sort out ebre no so muwa ehun so dwo kama ahun bosia wodwo a anasa bosia woje ehun dwo a wo betime dia ye adwuma ha bia ema so eti wonu anu Ghana card nya fe na akotwa susu akoye savings Ghana card na ekura wono a number we ya fresh say ya na se wo de wo pesa wo so je bosia ne bie wono be je so eno wa nhyehyeye na wo so nsa etumi aka besia 0302 200390 0596920833 wo frepe na besia boy simple na channel so ya no fo ne te wanko na enu tintinta fidie no so no quick credit se won mo besia ho enu an so be frɛ wo mo number no na won mama besia ne bia fe na ye bi se brai awade na woti ase na anigye pa frɛ na anigye de kyese wonya bie no fabra na wo mo ho ban pa wie ye bre mo ne ma nko yie wo de na bia spiritual marriage nti he I love you no eba ya na ye bibia ho da bia kwa wade kwa relationship mu na de nhua ba fie na ye bisi bra spiritual marriage one cancer enfama afa wo de no ye yade krankro ana se moja pambi no wakodi ehunehuna soso adaye eduabo eduto ne ade na etata wo a eno so na ye bisi fabra guna saman na wonto ase krakra enfama de obetu kwan ye na chese okwan bazia ne abanso no kwan ne abanso kwan ba mesra wada na ye bisi bomodin abra nam sankrata sem nyina wadi wuram wo kodru ho abam ne de tim so ade ama kwanto no bakwa wo mre ho 0243134535 0557667510 na mama ye kwedie ahomka hit patch no very necessary oda sani bia hia bi ukwa fichire na se eya no eye severe pa dia eya ahomka hit patch plaster omode aba adwama so a chese wamode ginger no mo ne wayire cinnamon mo ne de ade nyina afrafra no omo se LPM ye mienu ntinya smesha eti bomode ya na chese abre bia no ba bia ye wo ya no ahomka hit patch fa bi efam so na emo 0599
05991149 Kumase wa muso mo petufoɔ pa ne mo ayɛ adwuma eti plus afofrɛ sɛ de ade hye pe bia tɔ no wɔ Kumase a yɛ fast pa na business bi sɛ ba na wa yɛ ntam do ho ahyɛm 0599991149 0599991149 mami mawie frase ama middle na den na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa brɛ Akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre wo hu nɛ ɛna baji na my friend asoma hu ɛna ɔno no jima no ofie okay sɛ me kom ni aba no ofie a na matiem asoma hu na ɔno so afrɛ me ɛna ma ɔno so jima no ho na ɛde bia bi ne ko temps bi sa ze na me ne ti dem mu TV ne debi enya oni na na hwe ya jewa mu TV no mo ka so na mo dia se we enti ada wo be fra adwuma be ba wo take your rise ya no no ahye da ka asiwe na just wo hunu se e wo so owura da anim e wo so owura no se no na ya na mo se ni sister ne ni kuru wo enti wo unya ka so no no so giso asiwe no wo se ma ache ho no tumi abewura da em ho ene ebeyere se me bo question ba ku bisa Dabi to wo question no ubebisa nemom ewo se wo ma ye nkyeremu e de fa de oka ye ne ho ansa na question aba me bisa no na abesi me nkyeremu no bisa no ne enko e ba chu ma me ya e ba chu if you na biti hobi ana na wonti hobi if you na wuti hobi not hobi oh yeah no o se na wuti ho han no han dan wo ho mpacho na han dan na dan boy ba ko dan no 2 ye na ono no kwotena sa dan ni mu boy be dan me pacho boy bi wo ye ho no mo me we fini din ne kakra na kwotena sa dan ni mu wa kire o mu na no se wo han dan wo ho but then wa me hu se boy bi na han dan wo ho no 2 na wo betena mu nti se wa betena mu kra ne se wo han you hide down yenko to aso enti wa start say o se wo se ne pe wonne wona ba no abehye wo dem ba o se wo kosua de ba me pacho abayu yi wo hia ne wen mo start twempra brebe na akwesi sen yenko mama lady kai se me ne twempna na oboa na oboa to aso enti kai na Bernard, yeah, the brain na adwuma and wa ba no so de no wa ba because asem no de edi animu na so wonkyire mu ne kra de sha de edi animu no nti me yenko no wa na me ho 24th 25th December mu ho and the sister frame me say onyem now meet me and find out am yan hu di pakra one nenyam why sister mama yes ya bonidin mama mama yes sister na meet me and find out am yan hu di pakra one nenyam nti me no na miss obi onyam de one ni mo kunu nti me find out 3 days time na ni sister na frame te ni sister na frame no na ni sister na ka chere say ati no bani taw ni enko patom ka fe flejo mako o mo se akura no fitinira nyina ya ba ni akura boni de but mako isi we ni ana eduba bi a awofo no ntia se a ya na ha adwen say me ne mitum but ye de ye nya ye nua ma no bibi nti no ye ni timi so ne ma bi ma anko because we o say class up na ye not madam bi nchen bi a ho no sabe na ntitie bi ekom mama etoda ekom di oba sabe wani ma okwa panfu edu ba bi obi timi kata me ko bojo ma san na be ma no ma mi kan to aduani ni enti ne ndo mi na de bi a grab oba tikira ba akwa so ekom de no di bi amika do na no onua mu yi ba bi asabe omudi dai enkweyi enti edu ba bi o da football bo akwa ni bebre na wo hye abrabo mu nsem na ya na ha adwen na mbom minim se munim diem ni mpanimfo mo behwe na watoto niema na chefe na ofori no so efe ademada no amon twene mra na yehu di ate ne behu ne puma tidre yo che discuss with na nya mishra no mako na me ensha opa we di ne ba bia fe oba ko ma ho e busu apani tu me e jump for bro fi ko mo ha bi le me ko me to bi awati e le me kana fakaka na oba ko
ya bɛsrɛ bia mo fa ase wɔ TV sɛ o ho asɛm wɔnka wo yɛ brɛgin wɔse daabi wɔfa bɛma da wɔse daabi wɔse baabi na obi breke baabi na obi breke me wo ho asɛm a wɔkeka yɛ bɛsrɛ nkwalaa no yɛ twa mu fa wɔn mfa na sɛ me ko dwom sɛ ɔkɔtɔ meko mienu bɛɛ miɛnsa o 1 cd so na wo ho na ɛsɛ wo bɛhwɛ wɔ adwuma bɛɛ na bɛma no yɛ wo bɛhwɛ wɔ ɛti sɛ wo firipo fi a wo mmra fa mɔ bɛkyɛ kuro wo mfa fan ɛno ano fan wo ba ebe obi akɔtɔ na ɔda hwɛ ɔba ɛbɔ no nso bɛma so ɛde ɛbɔ yɛ tumi furo nti meda sɛ within baabi afeefe Maa Akos papa bi original Naija papa bi bɛma yɛn nkɔ yɛn nana deɛ mbra mo ebe no kɔ nhyɛ so pɛ no di for jo ewo kotwi ade pam information center so bi atuma nyen crack so crack Maa Akos why ene why yɛ dwom mani aso tina bibi am ka sɛ wani ti mu no eto obi asabi bibi abana no janya ba chi keke bi maybe agobo de nhyɛ ni ti no o pam ni free abana ka no kore sɛ bɛrɛ na yɛ di nkan ne da no de sɛ musumu ya na we sɛ sa fa no Maa Akos he wɔbɔ ɔtwe ndi abana ko agye ho kɛde obetumi ayɛ wɔ dɛm no ɔno kwanti ne nyɛ Maa Akos ebi tu mmire na fa mmaya ne mmante mpomaki a ebi ni no ebi tu kwa agye wo de sokra wo sokra de ezu nipa meda sɛ within baabi afeefe Mini aba bo ti aba pa bi. ɔfa kwata baba pa Mini aba ma to mo asate ma fon ko fi ase no tako. Mini aba ma me ma no be jafo nyina mo ni aduma na. Ye fo futuro ma ye nua ma no bi no. Sebi se wo ye bibi na wa nyene ho a. E ti asem no ba be wie ade boni ama wo. Ti se wo da mema me num tamu. Ti akole ho na wo de ma no. Afi na wo krito bi ye die ni. Na wo ko bi ka che wan ka beti. Ti se ye wo fa ti ni nua ma no mo ti so no. Eviasi wo do ababo to tata enye do be hunu ni o sese mama mi enu ntem no de we ka tenya ne de we ka tenya ne dia mini abaye fa na wo be fa iti ni ama no bi no mo ti so mo fo mo buati ne eviasi ne na wie ye ni nda ti mini ababa fa bi meda sɛ ɔfa kwata me mfa de otwa to within baabi afeefe kosi papa bi mira yɛn nkɔ ni aba mani o eno na te sana o ti ame ma jo so papa daddy ka se me balika se the daddy is the best daddy is the whole world you know the son also the best mommy is the whole world and one mama ji we di papa na bena do e no ani week na me say na mo ka say with ata na me take mo ko na me say mo wi su ta word we ta no so wo ma ama ne nan fufuo ene ne driver fo ne station masters ana na say ba be kinaba chance mu nya say ne ka say mo mala FM ho a ho ye nkum nipa o ho opakora be nya wasumdue papa ene oba e wo asumdue a wanya ene me yesu o say da ble woto ho no mo a obi an kohwie nsu angunu so ho tade ate ya wada on ti asem ne ba ni efre mo a na efem fo na mo ma ko ye kulebre mama mo se efem na ma ka nya nsem egu no kenya bi ni o abaya no wono so no wo ye blaster material dadawo wonya nda 17 wo ye blaster material on ti asem ba ya banda de efre wa sebi no Maa Akos papa bi o mo na ebere e no mba ye hwe ye de ho word Akos ya o wo bra wa boa wo e ti Akos ya yesere mo se de man de tumi tunefo so de free se enya yekra mo bia o free so wo a o de be boa wo ba no mfa mo na Akos ya se de me ba de kai me de ama o ye de ho word Akos ya na mi nsira nyame ensha papa medin ede Maa Akos program ni Akoma mu Nsem Akoma 87.9 FM sabre de busia pani Nsem ya champion mafa ne mre ene watai ku ama me ne papa ka sabre aye jeje nko bura ko nyaso de mu ede nyame ya adoma echina ya besen ya baby Jacka to William on a cross. Where to go?